Okurugerwari Abiyazi Rwamwiri omugambirizi w'ekitongole eky'ebyembazi ekya National Drug Authority yatambiza okukwatwa kwa Munyore kandi yagira ngu okumukwata babeire batwire ne bamuribata akageraho kandi bwanyuma y'okwibuzibwaho enama aha mirimo ye. National Drug Authority ebadde tracking consignment ye dagara nga liva e Bushenyi lyaze ku basi gye bayita Godline bus services. Rwamwiri nagira ngu ogwo bamwiha omupaka ey'omu Kisenyi bwanyuma y'okuruga omu basi kandi ngu okumukwata yashangwa aine omubazi oguyaba nateekateekwa okuba aine. Eno tubadde tugitracking era twagisanze mu Kisenyi ekirungi ne tusangamu eddagala lye tubadde tuteebereza era ne tukwata nanyiniryo ayitibwa Samuel Munyore. Ono twamusanze ne implant buno obuntu obutangira abakyala okufuna embuto. Ogu yagira ngu Munyore obwahati akuumirwe a station eya Old Kampala kandi yaiguraho emishanga ebiri harimu ogw'okutambuza embazi ataine rusa hamwe n'okushangwa n'omubazi gwa gavumenti ataine rusa. Samuel twamukutera nitumuteeka ku polisi ya Old Kampala nitumugurako emisango ebiri okubeera n'eddagala classified mu bukyamu kubanga talina bisaanyizo tasomangako obusawo n'okubeera n'eddagala lya gavumenti nga talina lukusa era fayiro ye tugisindise ewa state attorney Ssebawolereza wa gavumenti ono tujja kumutwala mu kkooti avunaanibwe n'okubeera okumenya amateeka ga penal code naga National Drug Authority. Rwamwiri ahantu ho yashabira abanyarwanda okugumana bahababira abo abarikwetaasya omu nshonga z'ebyembazi ebigwire ekirikurugerwaho n'abaana b'amashomero okutandika okugikozesa bakeshanga bagwire omukabi ahabw'okukozesa ebintu nk'ebi batakahikiza emyaka. Kubiriza Abannayuganda okutulooperawo bebateebereza nti beyingiza mu nsonga ezikwatagana n'eddagala. Eddagala no bwe liba lirungi bano ngero gye balitambuzaamu eddagala lirina okubeera mu temperatures zero regulated naye n'ekirala bino bamaliriza nga baliyingiza ku katale ne bamaliriza nga ligenze mu mikono emikyamu. Abaana baffe ab'amasomero abatalina okubeera ne zino implants. Family planning yeetaaga omukugu okugiweereza nga amaze okukebera kumanya kiki ekikukolera. So tukubiriza Abannayuganda okutuloopera abo basajja nga Samuel Munyore.